Medofo me kope bibia bedi ene be ye dey enenam ya antikutane putupuru ama ne bo ya beto ya pono so se Ghana aswafo ene empanifo bi ya womo eko asante mantemu Obuasi dwumadie bi na watu din se responsible cooperative and mining skills dwumadie ya wode abaso na eno era beboa ama ekwan faso etu ofuma gudie na otumi edi adwuma ya eso na efata na odi aboa Ghana enu ntina enne na womo elanche ana womo dadwumadi no adi ewo asante mantemu Obuasi na Ministry of Lands and Natural Resources womo na si womo na aso ya womo ehwe ensase ene odmankoma enyema odi adom yeso no womo ena womo edwumadi ehihye so ene wukuyi na dwumadi no ase sabre no na mpanifo bi edikan wo honom asante mantem so afo ne mpanifo nkaye edikan wo honom a omo wa twenye mu ehwe se abenu mpanifo miensa ene party mpanifo bi ene asomfo abedi akire bi so aka akire omonam kwan a womo eba enti na dwumadi no womo ehwe so Obuasi anesa na omo hwe ni mu se brand beso na ometumi abeka ho na dwumadi no ometumi apa eho entoma enti wase launching of a mining scheme enti mining scheme no say ye fomo gudi ya eho dwumadi ena na omokoda na di ewo Obuasi na wonim se ba ne se so dia na wase omunyina kabom na omkopi mu honom na omutwa ahomam eda na di na bibia etumi ekoso ewo honom to omunyina watwenye mu a womo etwen na watwenye mu na no womo anti asemde na abo a womo kono do omunyina se ukoda bia Obuasi die gold ahodo anase agudie ofuma gudie a mo nsa beka bia no ukoda bia na helicopter etan befa ede eko dade anoma no anu bi we nya replicate ni bi dade anoma nketenkete no ohu de making helicopter nketwa na ebu okwa na mo akwa na ben opa wo fom anu bi na abonsefo na chese ukoda bia no ebi ba ho ebefa gold ni bi ede ko nkran ntino womo mo wafuom tinofo na ade de ukoda se womo hu dade anoma ni bi ho no mo na ze helicopter ni bi ho no mo a enya ade a eye ade a enwawa ena fi dwumadi se ese koso no omunim se de tie bia aban wa somfo eno na ya omotan etam na omode eba na helicopter no de Z9 eno ena omode free enkran eba kumase a fofia nto ata na odware abamo ne ekote ya nse akwakọ hwedua bim anyama emu ama omote ya nse ayedede prekope na echiredi omo antihwebim na dwumadi mu ase waba santimantam so afọ ira Dr. Frank amakohene womo dwumadi mu ase na manabo fi oba kyerese womo dwumadi mu koso no a ena womo nya ntiye ase minister we anu ya afachire ho we anu nyako we anu ayese ase hu aba high table ho na kyerese eho na ye bibi wo kakra ohu ya santimantam so afọ afachire ho nom akoye course no afre minister we no afre omkika nemesi ani no abeje mike se entia nsa aka ane se eba omompamifo bi ya omba be ka omonsa ewo dwumadi no ase no omanya kwanhia ewo kwam enti omonto aso wokọ na wakohwe se de asi ekoso ewo honom enti oja womu ewo dwumadi no ase na ense wode to dwa no bi dwumadi no ase no yenkonkotie na yento yenkomo no so MC for ni bi ni commanders ni bi ye betu na yakwa the handle say emergency ni kakra ministers aka wa chire no mbehwe na adwumadi ni de aka ni na no mahwe no mahhehye e de amaye me ye sure say betumi awie emergency problem no ni asaba aba beka mo ho ansa na mapo ba ma hwe na se awie na me MCs ni bi kwa na nya ne mo ho sem na adwuma bi na aba sensie e wo se yekotu mu ana mo de besia na madam nyina masemi akofo hwa no. And that there is Ashanti Regional Minister. Right. Just confirming, he was speaking in Twi, but basically what he was saying
many MC for ni bi ne commanders ni bi ye betu na yakwa call handle say emergency ni kakra ministers aka wa chire no mbehwe na adwumadie ne dia aka ni na no mahwe no mahyehyɛ e dia maye me ye sure say betumi awie emergency problem no ni asaba aba beka mo ho ansa na mapo ba ma hu ye na se awie na me MCs ni bi kwa na nya ne mo ho sem na adwuma bi na aba sesi ye wo se ye ko tu ho na mo me de besia na madam nyina ma se nyakofo hwa no. And that there is Ashanti Regional Minister. Right. Just confirming, he was speaking in Twi, but basically what he was saying. It's many MC for ni bi ne commanders ni bi. Ye betu na yakwa call handle say emergency ni kakra. Ministers aka wa chire no mbehwe na adwumadie ne dia aka ni na no mahwe no mahyehyɛ e dia maye. Me ye sure say betumi awie emergency problem no ni asaba aba beka mo ho ansa na mapo. Ba ma hu ye na se awie na me MCs ni bi kwa na nya ne mo ho sem na adwuma bi na aba sesi ye wo se ye ko tu ho na mo. Me de besia na madam nyina ma se nyakofo hwa no. And that there is Ashanti Regional Minister. Right. Just confirming, he was speaking in Twi, but basically what he was saying. It's many MC for ni bi ne commanders ni bi. Ye betu na yakwa call handle say emergency ni kakra. Ministers aka wa chire no mbehwe na adwumadie ne dia aka ni na no mahwe no mahyehyɛ e dia maye. Me ye sure say betumi awie emergency problem no ni asaba aba beka mo ho ansa. Asante matem so for Dr. Fakabako na ikote ne nka no na kasemu no wache se dwumadie no koso no ano nyanti yese baby enkoyi enti wokọ na wakọhwẹ kọ obefa so na sey no kra na sey no kra omo ape asem no pomasibre enti oje dwumadie no mu ekoya wokọ ekohwẹ enti yamale bo fo no mo honom de omo atwen mu atwen sey nkampanifo yi ebeba beka wonom ensa na so ohu ya ne se posi atnaye no Ghana forces wo mo so de krata apie edwa esan se se defense minister wonu odima kontrapa eyie na afin so empanifo ne abema sonfo yi wo mo eka ho bi na ewe wo mo helicopter na wo mo ede ba akohia nkonhie na wo se wo mo so de krata apie edwa na de wo mo so nimfa ho no amoka Ghana for yetibi enti bimbe from kakra enchimu kakra wo mo edi efri ehanom ebaye wo se wo mo ahyen wo mo helicopter ya ndi ede Air Force Z9 helicopter ayra ya ewo Ghana ha na enchimu ode ba ense amapai ya wo mo teme wo nya ntie se wo mo Z9 helicopter ya efri nkran eba Obuasi anopai no omo enya asende omo ti ya ne se enya akwanhia na enipa miensa apanifo miensa ne passengers enum ya eka ho no omo nyina eka akwanhia na ho na de besi wachi bia no omo maya so active Veronica Ajo Ahin Captain Ghana Navy Acting Director General Public Relations ono na bina nsa shekata ya sia wode kata ya twapete ama media assisting na ana central phone na se yinso moy na de esi abeni sabre no na inyehu de akwakọ wi ni first letter ya ebaye ya omode ebetu edwa bra regional minister ewi ni de na omo koho akohwe de esi no ena omode betu edwa sabre no munyehu de esi wo hopote ni na ye atesem na ye ntie se de esi ni nti na mu tumi nkyere se obinti anase kodwo se yaye na se yaye no wati mpa on se wo se wo de wo menu na omode ho ensem aba abontin na regional minister ye chi echireji ya TV biem enu ye hu se empanifo Afro Central Function mu ewo aban abayatnaye wonye ntumi ankobie na omo hwe echire no omo so Afro Central for Inshiemu na nyina na wakasa ede afa akwanhia esi ho se eye nokore se enya nokore no womo eye press briefing kakra ya wo chechire insemu ede efa eho na se de sitie nyina no moma yenkotie nchiremu a omode emaye ne ba ibedwedu. I have the unpleasant duty, sadly, to announce a national tragedy involving the crash of a military helicopter this morning
around the Adansi area in Ashanti region. Government regrets to announce the demise of the following persons in the tragic crash. Dr. Edward Kofi Omane-Boamah, Minister for Defense. Alhaji Dr. Ibrahim Murtala Muhammad, MP, Minister for Environment, Science and Technology. Alhaji Muniru Muhammad Lemuna, Acting Deputy National Security Coordinator and former Minister for Food and Agriculture. Dr. Samuel Sapon, Vice Chairman of the National Democratic Congress, and Mr. Samuel Abuaji, a former parliamentary candidate. Squadron Leader Peter Bafemi Anala, Flying Officer Manin Chum Ampedu, and Sergeant Ernest Ado Mensah. And government extends our condolences and sympathies to the families of our comrades and the servicemen who died in service. I have the unpleasant duty, sadly, to announce a national tragedy involving the crash of a military helicopter this morning around the Adansi area in Ashanti region. Government regrets to announce the demise of the following persons in the tragic crash. Dr. Edward Kofi Omane-Boamah, Minister for Defense. Alhaji Dr. Ibrahim Murtala Muhammad, MP, Minister for Environment, Science and Technology. Alhaji Muniru Muhammad Lemuna, Acting Deputy National Security Coordinator and former Minister for Food and Agriculture. Dr. Samuel Sapon, Vice Chairman of the National Democratic Congress, and Mr. Samuel Abuaji, a former parliamentary candidate. Squadron Leader Peter Bafemi Anala, Flying Officer Manin Chum Ampedu, and Sergeant Ernest Ado Mensah. And government extends our condolences and sympathies to the families of our comrades and the servicemen who died in service. I have the unpleasant duty, sadly, to announce a national tragedy involving the crash of a military helicopter this morning around the Adansi area in Ashanti region. Government regrets to announce the demise of the following persons in the tragic crash. Dr. Edward Kofi Omane-Boamah, Minister for Defense. Alhaji Dr. Ibrahim Murtala Muhammad, MP, Minister for Environment, Science and Technology. Alhaji Muniru Muhammad Lemuna, Acting Deputy National Security Coordinator and former Minister for Food and Agriculture. Dr. Samuel Sapon, Vice Chairman of the National Democratic Congress, and Mr. Samuel Abuaji, a former parliamentary candidate. Squadron Leader Peter Bafemi Anala, Flying Officer Manin Chum Ampedu, and Sergeant Ernest Ado Mensah. And government extends our condolences and sympathies to the families of our comrades and the servicemen who died in service. I have the unpleasant duty, sadly, to announce a national tragedy involving the crash of a military helicopter this morning around the Adansi area in Ashanti region. Government regrets to announce the demise of the following persons in the tragic crash. Dr. Edward Kofi Omane-Boamah, Minister for Defense. Alhaji Dr. Ibrahim Murtala Muhammad, MP, Minister for Environment, Science and Technology. Alhaji Muniru Muhammad Lemuna, Acting Deputy National Security Coordinator and former Minister for Food and Agriculture. Dr. Samuel Sapon, Vice Chairman of the National Democratic Congress, and Mr. Samuel Abuaji, a former parliamentary candidate. Squadron Leader Peter Bafemi Anala, Flying Officer Manin Chum Ampedu, and Sergeant Ernest Ado Mensah. And government extends our condolences and sympathies to the families of our comrades and the servicemen who died in service. For Julius Debra, one of chief of staff for Nei, and Onam Abain to me so. I am central for share much mudia chair. Say, a manebo, ya betwap musuni, they are tinino, and ya ayare hosem, a de ama ganina.
mikopo bibia bidi ene be ye de ena enam na we husem ye chi no yenko na yenko hwe video no ankasa de wo kwa attend wo ba attend do gina what introdo one year odi woni ko twevisi ko hu bie etwa ho fonini ebeto abe fontin time so no ye be sere momfa ncheyen obe na kakra bi na yene wone a na o honom bi atwetwe nkomo na nchirimo mo no wo de amayen sebe ya beje di nti eyi kakra de achew enti video no na esi edaso ya wo hwe no ayare ho sempa sebe mpedua se nipa na eda honom ya meka se ya kwatotu se wanu are ho pa na eja eje se ehwedua nim no eja tom ma kwaye nim de esodua bi emu eso haban bi emu a hia nse ehye na awon aseba ko mu nse no peso so wiemu bribri abosuo esi dem na bosuo ntise to ye fompa bosuo ntise haban nyina afo na ejetumi dem edesi asefem ya sense besoso nyesoso abasa kremoda kena se tv asoso abasa enti video no na busua ye call ya ye kohwe ye no na mi dika aka se de sitie ni ntini ntumi ni bebrebe e ma won hwe na ye konkotie ensem ya tumemufuo bi won ye ben honom bonus residence wo mo ansem am de tudwa na inkotie bi amra ifi so mo no mu dika hu kwa ansa na sentrofo tumi de duru ho enti se lo mu sitie no e de faaye enum kopi honom no se de na amane bonus sitie no yenti ensem bi o mo de atueni Trendy the chem. Na me wo fu. Ebi tie be chem o me from plane no na wo form de. Nti akwa de mi wan se me te guran. Ti me te guran am se apren de abofo. Nti me jam de mi ye nyina se me kwa akọche da bi a ade ne toy. Nti me nam forest ni mu sa na me koy. Nti me koy no so plane no aboho. Ahye enipa wo mu onwo mo wo mu nyina so aye dai. Ahye obi ani wa otimi survival kra o mu nyina ahye. Plane de ni nyina ahye kra ahye. Isi ane de metimi aka se nipa be trade e nipa be trade e ba ko ne de ohun se nipa ni ba to mo ma ka ne de ohu omo ma ka ne ohu omo ma ka ne ohu ba ko ne de ohun se nipa ni na no kra no ne na nyina afo ni ho aka ni se ni ko na ne bu ni se ne na obu se oda ho omo ma ka ne de ejana ye no ohun se o yo ba o so ye be ma o de na nya hwe kwa na na eko na nya hwe entoto enya hwe tebe chemu na me yo se bia ebo na na asiniti wa hunu ekwan ani ana ode ko bo eduani mu a e mass accident bi si ye who ne color is very common na say white and black visa plane on kasa de na me se ne boleshi tina na ofo nipa for pena na ba nipa for de hu o ma no no ba ko pe na be nse ni for mu se nya ba ni mu se ana hu ni sa ana hu ni audio bofu nyambe tre bofu Trendy the chem na me wo fu ebi tie be chem o me from plane no na wo form de nti akwa de mi wan se me te guran ti me te guran am se apren de abofo nti me jam de mi ye nyina se me kwa akọche da bi a ade ne toy nti me nam forest ni mu sa na me koy nti me koy no so plane no aboho ahye enipa wo mu onwo mo wo mu nyina so aye dai ahye obi ani wa otimi survival kra o mu nyina ahye plane de ni nyina ahye kra enti abusuafo sede amanebo no esi etie no woni ana wo ho sabre no na wo de ho ensem abedan ye no wo chese wote ho no ti se bibi agi boom na esanse wukwada bia helicopter bi eba Obuasi ebefa good ana eniema de konkran nti no na enye wawase ebi eba na wo chese wo fom no te no hu se da bi ekasa asa no hu se bibi esi enenti enam so ema wo nyina etu na ma ekọ ho no kohwe se odi na esi no kre ampa ni nuane ampa omkoduru ho no na de esi no o chese ahyenso no na ayese fita tuntum bi sa
sana na esitie ye jademu a ehye amunumu hwa de so hu nipa nan nanso so mpanifo kire se omoye nwotwe na esi mu se omoba Obuasi dwumedi no ase ya eho amanebo na womode aba no na sade osi ekan no se unhye da hu nipa poti ya ewom isan se sebi sade omasi ahyede afa no ayare hosempa sebe ya bayi hu se kwesi anaso bintinyi no eden nanso so enam se number no helicopter number no ho no no munim number helicopter crew tu fin kan be sen akọboase no sade tie bia omo na na ewo saa helicopter nim enti wo de krata apiedwa akire nipadodo ya na wo ewo helicopter nim sabre no na dudi kan eye sofo a ohwe bambo eso umunyamfo Edward Omane Boama afeso so Alhaji Dr. Ibrahim Mutala Mohammed ono eye sofo a ohwe empatemu ampumtu eso afei Alhaji Mumin Mohammed ono acting deputy national security coordinator nti bamboku no panyin pana be de akire ya ohwe toto eniema ono ene Mumin Mohammed Alhaji ono so eka ho bi nti uhwemu ye pa de aban mu asomfo ne miensa wo mo miensa defense minister for environment and afei acting deputy national security coordinator wo mo miensen ene aban mu asomfo a wo mo adwuma nkasa and afei so NDC for Chinyama Nyuko NDC no wo mo vice chair enti panyimpa be de akire ohwe NDC so no ono so eka ho bi afei so no de Dr. Samuel Sapon NDC vice chairman and afei so Mr. Samuel Abuaje ono so former MP Obuasi East bebe ye dwumadi no kan no na ye mrahye ewo honom nti woni tuase waye bi agya na dwumadi se koso okrum no na waso okọ na okaka wo ho ne party ho na emutumi koyema na yefe nti ono so se obekọ na akoka ho squadron leader Peter Bafemi Anala ono meka se bambofo ebia na wo moka ho no munum ye mienu ba kososo Sergeant Ernest Ado omumienu ne bambofo na mo company fo hu ana nka mo de wo mo eko na shenkani a na odi wo mo nim a odi wo mo ko ya koto form no a okohye ne kwenhye we flying officer Chum Ampedu wo mo nipa wotwi na amanebo no chese na wo mo wo ehyenim na mamensha sie na yenka bi kakra emfa Ira Edward Omane Boama no eho Minister for Defense na ochese efisa we hosemi esiye no efie ana obia nkwankwa fie mu ni ade no na information no na asem nya nuru honom nti sabre ni mu no na aye bibie wo honom nti sabre ya abeda die omu nyina ehu sesi ni sitie ne die mejiri se o mabusuafo en obia etwa adwado ho no yebekọ honom nya kwakohwe sede nkofuo bi wo mu efie esi ehuru so ede efa meshase ede efree Ira Defense Minister Onono Akachi Oku school ewo Pope Jones Senior High School okone seminary no eno okone mpanimfo abaka party NDC ne ho kane na oye Minister for Communications Emma Ghana na opemso ya oku school ahodo nka yebebrebe Neama mata ana suku pon kese pa okoji nimdie kese London School of Economics obi no call London School of Hygiene and Tropical Medicine and Afroba University of Ghana Medical School afei ansa na oba be ya ben mo sonfo no a health policy planning and financing expert ewo Nkran University of Ghana Medical School honum enti ne profession de yebeka se no a medical practitioner na doctor sana yebeka no na 2009 egoji 2012 no a deputy minister for environment science and technology and this time no 2009 to 2012
now no na deputy minister so for be chairman hwe science abe for kwan fa so de dwuma no ono ena na oda saa asoye no ano na ohwe edandan niema ede ema mpanyifo a na wo mo ho saa bre no oba afi 2013 kodi 2017 no oba minister for communications ema Ghana saa bre no odi free technology honom ede ba communications ite chese wasom Ghana ye pa ya enye asenketwa afi no ye spokesperson ema president of the republic then Ira Mahama Breno na osawa presidency wono mo a de be koso hobia no na ohwe na ansa na semi be babonti ana ne nkrate be ba no omo ne mpanifo mo hwem 2012 besi 2013 ene Ira John Evans Atamios pensu nyina hono di free ne party 7 hono di free a wode eba ya ene August boso me to so insia afim pinu ne do nunu yi mu no wode eti nananom ewo ensiedo Afiyanko Honorable Ibrahim Mutala Mohammed enso ewo ho ono ye Minister for Environment na ye ono ye wo no 14 December 1974 obeye Ghanaian politician our fourth parliament nim eno baye obeye Tamale Central na she bedwani na ho na wadi wo mo so aba ene obo na baso aye no Minister for Environment, Science and Technology Innovation eni ena ochese woti nananom ewonsiedo na osan ehwe adehye onandom ono na sa hwomo afro be Deputy Minister for Information and Media Relations ena fe osan be Deputy Minister for Trade and Industry na chese ono so wasom ewa ban mu pa eyi afro 2024 ena be Member of Parliament ema Tamale Central Northern Region Isimenti Fido Mantem no emu enti Fourth Republic ni nyina emu no na ono de wogina mu saa na nisuku okọ ye bi eye Kwame Nkrumah University of Science and Technology wo Ghana ha eho ena okọ nisuku ahodo ni nyina na a politician and site development planner and in a professional kasa Public Committee on Trade and Industry ewa ban mu sisi ano ono na ye header or regulate bibia ewo hono it is said there for Ibrahim Mutala Mohammed Minister for Environment, Science, Technology and Innovation no meno ka say die wati nananom ewo ensiedo na 2021 7th January eno resume office ya obey ADUMASA Deputy Minister for Trade and Industry no Ira John Mahama ene desa enmunyam hye ema no wa bra na wo yi aban mu asomfo no eno desa ema no eno no eba be so Ira kwakwa free adwumanim ona o hand over de ema no a ene okohia ne kofiri kwan mu ewuyi afiyanko Alhaji Mumin Mohammed Acting Deputy National Security Coordinator no ono so no Minister of State in charge of Human Resource Department and Scholarships at the Presidency to call aban mu a mampanyina tena ya oni no panyina wo hwe Human Resource Department no so HR no nipa nkita odi protocols ahodo scholarships ahodo ono na presidency honom no tumi no kra no to bo rawo na hu ne dia protocol bia opebia ne onsa betumi aka ene na chidifo omohu na sempapa so wa start protocol no be yesi nipa nso mate na no feel the power academicism ana bebia wa bin e wo ngumasumu pa eye health no a health analyst intino or administrator and a health policy analyst with a focus on health financing after so 2007 kosi 2008 oko school London School of Hygiene and Tropical Medicine emi say penifo no ho na mu nyina umuko school no akoyete say okoye doctor na we sign tech ho ana say University of Ghana Medical School hu bisa no akoye opeso yamanyo ni de emi say school we de fi so mu nyina obia ko say school ni bi until 2007 to 2008 no London School of Hygiene and Tropical Medicine ho no school ni school akoje ni postgraduate diploma no in health policy no planning and financing no 2006 to 2007
University of London UK ehona okoje no so edi efree ansana MSc Health Policy Planning and Finance no so woto aso akoje eno so ewo Gempa April 2005 Ghana Institute of Management and Public Administration Gempa ehona okoje eno so edi efree postgraduate diploma in public administration one do ko school pa asemo eno so okoje no 1990 ikusi 1993 University of Ghana Bachelor of Arts ehoko 1986 ikusi 1988 Tamale Secondary School hono nso wiye GCE advanced level 1980 yes ani mobile form no 1980 to 1984 Damangu Secondary School hono okoye nti omohuna sempa omolumina na ekono 1977 to 1980 and our call Vetin Experimental Junior Secondary School a college certificate JSS no and then Kebaka JHS Mamodena JSS and then 1972 close to 1977 United Primary School or Tamale oho and okoje na bodino yenhwe enyume bia obeye 2010 ebisi me no kasei administrator and a health policy advisor office of the health committee oko aban impom dia tena ye hono mo a on the administrator and also a health policy advisor Emma minister no hwe health so no 2009 okuzi 2010 that 1 year no a project coordinator health insurance project National Health Insurance Authority omwakachi ho afei 2004 kusi 2009 administrator Emma NHIS desk officer policy planning monitoring and evaluation directorate Ghana Health Service 2000 to 2004 assistant director of administration general administrative directorate aye adwuma 1997 to 2000 assistant director of administration policy planning and monitoring and evaluation marital status ono de yeso aware ye won kwala mamu makomako ennan e waje wo mu eko nikom kasa na kasa hodo bia woka brofo house tree gonja another ntina busafo kakra ye de ebremu eno no efa yempanimfo yi eho Vice Chairman of the NDC Yera Samuel Sapon ene womon kaye keka ho no ekire womo de no e represent womo nua ban mu asonfo nti no yemfo womo de no konkon ho no ene de party asem na we de yehwe womo a omo ewo aban mu som aban no womo nyina ho hia de nenso so aban mu asonfo no womo de na aba yehwe ne yekabrepem won ya kaso so yebebe na de mate ekra ene se sa Z9 helicopter no maybe a train central for so far so they call baby sa ka can so esa kopem ye nti be sempe for so won pe ho asam nka say me nia ba concentrate ni wono sa helicopter na wote wa boto pa e ya de a maybe ka omu kohia omu kofiri kwamu wu na o hwe woni a na wokeka ho no sergeant for mienu no a entia yensaka ene se omu baako awo foforo kora botofo ya abosume no kora wanya no enhyeda enko bi esa ya wagya no ho ekro no fise emu eya pa eno eye de no otwi hyen no ose wanya abosume no mienu ne baketekete kora ya wanya abosume mienu pita ba fami no ono pilot no ne basu kora ya enye asanketwa obusia ye ko Tamale Central na ye kwa kohwe sede omo esi eti asem no omo si eje no ene eya adofo bi ya wodo yempanimfo yi abusuafo bi na omo etwa adwadwo no ekonkotie sede omo si de omo nsem bi tudwa sede omo si enyamam ede efa so Dr. Ibrahim Mutala Mohammed na abusuafo ya ewo Tamale Central womo kopiemu ewo ne fie ono mo a enye eseni ensaka kire yemu rem na ye hwe bimra
Ebusuafo enti yakọ akọhwe ebusuafo se do musi babai asefem na areho na bamu mpanifo ekohia koyi dwumadi ente sede mpumtuo abreyin na areho simse itumi kosidie enya asende kokuye me ho yakọ ejosu obromenia ja obene de basia oti asem no say na usi eje notify kwaku oje ne serious wo se bi bread ya se bi akoye wo mu na o sere o enya ayeden kremo dark na wo se ayeden abasa se bi bread ya sa abusua won de hye hu nyina kan ye nyina na ejina Ghana nem ahye wo mutene kwaku ntimi nya hwemfa ho biem se bi wo binim de ekoka papa manager de gede sebi wiemhyen wono nkwa ne nam odansini a wo kasa wono no sebi mpreduasa wo firi kuro no so na so wo na afum kula sebi wiemhyen betwam opagya ne musa ade na ekoya kire hu ade abehwe se ahoma ne bo mu se de na twen beto fom se bibi na be nyoma aso na ye den se wo hia no yonko plane se bo bi no bi tu bo mu se tu bibi na tu wo plane nim obi anim enya ye den esi de ye kan nyina ne zakwaku ahweyi ne woso man Ghana ye dai ye hwe ye ho every say helicopter yi ehu ewa asem dada se bi previous Ghana yesterday a helicopter yate se ne emu na to ha na hwe ha ne ye faaye nansen a na ba akoso da fom nti eye di adem kwa na ye de Ghana no se bi previous ade ne ye nyebi obi aye na yakoto na ye de aba no se bi previous ne no so aba bedane ade so bi de ayedai e ma se plane crash de country be play 30 TV yete sa na ema ne nyina nanso so ye pese ebisa won se Ghana baby ye wo ne ho ya na asin se kwaku ene ma eba nyina se kina nye ne ti ne tie ne we na akofa wi aba hu de kofa aba ade na si awie o kwa ye fa so a plane yi to for me yenim se ye papa se ye plane afford to be home se de me no hu no etia ye nya dance for ana me boa enu na sesi aye bi se hu se awi save Ghana ye ho to ye baby e gina ne ho ya na okay if is se kwaku de bia ye de behwe se ade na hwe ho o enya si awie enkofo ade si o na ya na me hwe ayi a movie mem say ya na esinimu dia
yana me hu sa so bi ka bi kire mo o bebe wo kono nye kwaku I left you ti wono mo a ono so office a wo hwe ne ma so fisa no pe ni biribiri pa ene mame nka nche Ghana yete hanom na weather forecast for the by say ye weather na no ba be dey aba be yedene aya aguru menum ye ni epie kura say nye card ya men ka sa kai ba menum ye ni hu sa kai dey eba how come say we mission no nam cloud no no be dey hu sa di we si say say ya na yesi omu read map ni ni bi omu di ya ntina me bisa ye hu say ye read map dia are we safe ya mad ready mu wan mu de wote office ye hwe se baby ade ko se enye de onu so twi ade ne so wotie ni ye phone ya ye de ye ko ya kasa hu se ye papa sa ne network ye se ne network nya kwaku are we safe okay na me bisa ye hu de wote office wo ye na adwuma ana meboa de wo kan wi emsin so ye na adwuma empanifo o mo kwotena ahui o mo so dwuma ntina na o mo ye dai o mo kwotena am me nyini so be da kwotena ze family to fa come ko nante ye za metena ada e adwuma na wo ko dai okodi uti ye Ashanti regional minister akwada nyame asema akwada nyame kan ye pepepe efise adwuma na yasoma zo ngodi ma o man no na wo ko na sa wa ma kwaku onu so wa busua wo onu so wa busua efise we hwa de tamali de kwaso wo sisi obi so de sie o na otifie ni aba be ka kire o se bi mpredua o mu nyina na de o mu ye nyina de serving a country called Ghana o mu serve o man Ghana enti o mu de o mu ho aba afode am o man no ba ye misa ye ho se corrections aka no ye be den ye se de be ya we ebi nsa anya den nc na kwa kusesi aye hwehwe obi de na aba na ye de ani aye den ehunu wo so akotum dem aye hu wo bi de na aba na sesi aye hu sesi ade helicopter Z9 or whatever akwa wonom se ja ne to mu ahwi duam twem dua se kumo bi na ekoso na ne Mr Pilot ko twa nani obi anim de ye den esi ye ahwe wonom ama nipa wo mu nyina no wo mu nyina den afrim enkrofo ade hye so ye den wo mu bi omo so wo abusua wo otia no ma wo kasa be hwe me hwe fidie nsu mi nam kwaso me be nyina mi ti nyina wo se ebinum a wo foforo na kwaku obi a wo ne ba se bi mpredesa abofra totofe wa ono na ekwa abema ne sempo ataku se nipa na wum se bi mpredesa jabi wa jabi ti asem no mienu Ghana ye de dada de be ya awisia oda foforo na esi ne be kan de enso agya te ase a kwaku enye ade na da fom that the number was say ma mi nya ya nko be den obeye de onya nko obeye ama ade na boro so no sa bere woko enipa se bi mpredua sa na nko wani toa akwakoto na nim no oni hono eno bi hwe obi de enti dia de ne ye sanse se yesi ye fa nkrofo mo maso mo Ghana de a eniema akade equipment ni niema e de be so mo Ghana nyina ye nhwe hu se ni nyina ye na nipa nso so ye save wo sa niema no ye wo kodum ja ya mana de a won fanse ana meboa ye wo twi plane e de na de ya mana so won fanse kwaku sa ni mani nyina ye behia de wo ka se bi mpredua sa solution so ya mana life jacket in case of emergency bibi betima dey sa ni mani nyina no ye wei awi save na be pese bi sa say baby ye gina ye de efise enne no we are scientific code of technology broni ya ikwa kofa bia baba de ababa be obi se na broni twi na ye ma bibini na etwi kwaku debi enu de nipa kro ne ka wono na adwe no ye dey o kire kwaku yentimi ntina wo se wi ase nti bibia plane ade broni na eme na bibini nya dey entina wono enya se ni wi ase bi mpredua sa o hyenkafo no wonya qualified ba pesi bi sign was a sign na aba a sign na de ne kofa baaye a sign na ba aso sisi ade aka ne de ne yeye shenkani wono kwa ne shenkani aga na otu helicopter de nante se bi wo ho o mama ka bi wo ho obi su pa kotu foforo wono wo de kwan ya hwe afidie na esi won se afidie ne ya na afidie na ye ma se dan nipa tu e de nante na nipa tu kula infa na was wodi duru no sa sign ye dey e de ba maintenance culture sem na very good na me nye sure say ben wa son for be sorry to play na yen hwe ho akade kwakoyi Ghana na wo no Ghana me ye ka Ghana asem ne ye ka wo wotiwa ye ka asem sisi a wo se wo nye sure wo mo so mo hwa no wo a wo twi hye na so so nkwa no
ana me pese me bisa se ese no na me meti ya me ka ho asem yi wono na wo ba be fa afidie ne de yakono wo ba ni si wo ye se na de esimeti ya je wo document bi bi asa wo na wo tu ne time say nipa say na e dey e fro na wo de dey wo de ko plane si wo na de wo be ka ehyen ni nyama metena mu no e de na plane no na still be plane ya san na what sen okay na plane si wo no na ne ho te sen ansa na nipa betena ne mu apega akọ kokwe Ghana ne wo no yebetima hwade na ma na tete apansa ma fe ne yebe dey yebeye se photo ma mpanifo betimi ahu ayi wo mani ye wa Ghana ye hu bi da ye hu bi kwan be ye ne Ghana kwan be sei obi ba beto aba be praba na ba ye kwan de aba be se bi mpre sa be ye campaign kwan ye nyem fa nye campaign isade ma we nyina bi kan na kwaku ka na waka ne sen enya ye den abawi enti de ye sere na nanom mpanifu aka ban mu mpanifu wo mu aseb wo mu de sie nyina ho aka ne se ye mu obi aya akọ Ghana na de ayi den ato ye san se wo mu sori ye nyina na Ghana nti na no mo ye den na wo mo nam ka wo mo nko anka me sise se mlenk wada said you be yere watermelia what ya se ni nsuno mutim kwaku tifie ni afre wo se wo kunu ekoya wa ama wo yere koya wa ama kwaku enna fomo ya na yegu ne se bia ento wo mewa se me san na de bia me ka se yeyi kwan no ne se kwan no se tenetene se de na nka wo dan a wo begina ho no wo na akanfo dan no ne se ka wo dan na wo begina me ka se dan ka kwan kra mo de fase ankeye anka nti wo tifi a unhu ne se ade ya asi ya obi papa na akra se bi mpredua se fi asore ne yere ma ton se di me kwa adwuma ba ne afre ne se plane di na kwohwe wo wase wawu kwaku asem we ni afeda fo so enye se bi nipa ne ni mu kura eba ne wahu se nipa ni mu ni wo se wo ye se yo wahia tete ayama fra de no wokọ ye mpere nya besie ni biem unmu kunu nanim biem osori anopa no wokra woni wokọ ya wa ma biem wa yile fra asase so kwaku edafom ni aka ne tra ni yatim ti besere mfidi ya de security personnel so mo de nantanyina besere Ghana ban enkrofo nkwan ye de sumo man Ghana nanso nya that extent so obi betina hyan mu na ye beti Ghana prim ase first time in history kwaku nipa to o papa e de ne ku o papa aban mu mpanifo ehyan ya wo ti na na ka tell say ye hu ya na Ghana ye hu ye awise ye hu ye pa if it's a new number is the very good say ye ko enkran ha ya na hwem ya 32 minutes ni aba besi no o sole na ndia no na be fa nipa ba ye wo ha kran ya kwaku hwe nipa de no wa hwe o mo nkwa nti mo ye mfa nhye ye mu akwam abawie ye mu le mu aban o de mo me de me ha nso mo ye hu me de ese me kwa akra me do gutu no me pebulu bi misra mu kwaku se wo tina o ma we mu na wo se wo pebulu ni ama na tu di wa fa 7 predia bro ni no ko bro ni be wo se kwa mu nye kwaku ti fi se abema no ma you know report ni say na kwa mu nye wi ma ye bisibisi so no odo no farm o se na wi ma se na wo ye kusu bosuo ni wo ye sure say wo hu mo de ko hwe dua ni bodi ba cheke hu se bebe me nam ye se dia wa ha enu ntina me share me nkoma se me ka tira wo se dia wo te officer all my information se plane baby na mo nye no o ye na adwuma yie one dia wo ka hyen no wono so se bi o ye na adwe se o betie we no ana se bi o mbe communicate hu se baby ono so ko no e ho nye two afenzu die si plane mo poten a se bi plane fi de so beto form no obi enu a we dai onim de no te office wo a no my information no ona na we si business nkita hu ben ana na wunua no ni wudi ansa na wo te se plane ye dai ehwo wono na wo se ekwa dai ye go bisa no e bi kwa no mo bi enu office bi enu se ya ne ko ye enu ase tu ya na ye dai ye de ko ye enti sa na ye na de ya na Ghana de wa asem ne po ye nyanduru ba bia kwa wa mai papa ye kwa no wa kwa wa papa ye nyanduru ba bia kwaku ye nyanduru ba bia se ko base no obi nti wo no mo man information no mo communicate ya kwa plane fa so hwe wo na sa information na ma out a e no no wa tu plane na ho so wo kwa Ghana we are no safe ye fa man yosem to nchen me tipo tu pruya me ba kemo sima no bi kan say ade no manfa omukas akakaka apapa ibi ama na okumasi ne boase he ya masa akofurwe ese Ghana sika e fa man yosem to nchen kwagwe wase misai unya misai wi so wase mi ya won say ye wudwuma bia na sabi akade
afade a ye de ko sebi mpreduasa ye nyina ye nim Ghana ha sebi ade ni kura wo keje ti akura wo nam nipa mi ye den ye hwim tie akura ne kasa wo papa yi kasa ya papa yi fanse dancing ya no odo ya wo hu wo se wo no de Obuasi sorry Wednesday bia no ye ba be ye den e ba be fa gold ye den e free ho let's assume say gold na no mo ye den na mo kwa akofa kwaku ye wo susu si ye mfa kan kofa gold no ade ni kura wo abonten ye hwe bio enye gold we won ko program kwaku program no mo ko matime eno wo si program am ko no ade na mo mfa ka ha Obuasi ne he ya mo mfa ka na mo kwa kofa hyen kwaku na me ka say program bia na asabi event bia na akade ne afade de den e ko wontimi nhye jalabia nkonkon tena se me mpredi asa Sunday school dem enhye chem kutatas bia ene ne mfa eye Ghana wa ha yehu da ba bia adwuma bi bekoso bia ne hono afade ye de ba ene mampani be ba santimam a ofa wie bi she besi kumase a wafa ka ye de ama beto aso enti dwuma no mo ba bedi no kwaku na ye ka dwuma di a o se nsu otuto who knows se kokko ye ka so a ebia de nka be si kura be tan ye de asene sei anya aba enya afi no bi kwa kwatena wo nya afi ni ko pesoveya architect amana be draw kwan ya na nka wo se plane ni faso tu ana plane wo se nka be hwe wonom enipa na wo se ka adenti no munyina wuye asia wie na fe ni ekofa architect ni survey amana be susu sa ne ma no asia ye den awie ye mabusua o mo ho akanyina ya akọ ni ye sa de adesrede ye tato asre Ghana mpanifo se ye niema ye mpanifo de ye adwuma se wo mo cars ye kokoko bebebi se bi mpredi sa menyini se Donald Trump nam oman America mamu a se bi obeye tu suma ma oman no ka kro nam won kwakwa bi no nkwa na be koso ntimi nye den emme no ye mpani ma papa ye de be som ye mpanifo na nya ne ma papa se ye kwa kwatentama begu ye dem ne ye yirema ne ye funi ayo de de be som oman Ghana ye gya wo kwa obi foforo ba obefa so de ayi den de asom oman no sir ye papa ayi bi gya no wa o mo bebe akiri nyina so betima abe yuzu enya de ye kwatam de abegu ye garage ye fie ne ye ka ho asem enne ma papa e pepa ayi betim de asom oman we na kwaku eye be mienu na mienu so di akiri na bia support kwa na ehwe de ye kwa ebia nkadi esi nke na yehu de ye den esiye asantema tem so afọ ofi honom no ya tese okoduru forest ni ma wo mo ko ba bia incident no esi no ye be kwa kohwe video no na yaba na ansa na no na abam mpanimfo bia di kan e wo honom esan dent na omo no de omo anfa bi na akosan we no ni ya hye di ase utie asantema tem so afọ akwada nyame ya ehyen we kura nko no kura obedai ko befuru bi eyi sign na edai aba empanifu ete ehyen ni mu enim se omoforo ene behwe hono mu a kwaku enke bi ombe nante afa fom akoba bi a program nko omukoyo makoshi omunko nsie what the make na say senka omunnim se sign we ana se mempredwe se nkwa nsia we betima akoto wo mu a enko mfa fom afiri ya no makọ adanse nye kwaku mani bresem tia ye den akọ yesi ahodaso ne bema obie nim de akoto no a enko na wo ti hye nim nyanka bi o mfa afom obi bi so ina de na wona bo na mfom wose ni ntia me ye den me na mfom enya si awie eyesere ne yesere odoma nkoma na oba de se omumfa omu be bi mfanye den emfansie mayen se bi yenko hu we mu ni akwakosi eno ne awereko se me ye den ewumu senko omu nyina mpo na ho ne hu se we ni omu nyina ye den ahye edi abom aba ba yese me mpredi asa torenchama Ghana eja hye si circle mani fiye a me hu atorenchama to my Ghana we ni de toso mienu a me hu ase bibiye ma ye den ahye me ai ya papa kwaku sa wo be krefi me kwaba na nya wo body na aba wo uni yemu biem kwaku ya wo yonko share video no asantema tem so for Dr. Frank Makọ hina kopi mu ewo forest ho one ya be mo son for mpanifo ne approach for kopi mu ho no yonko hwemba dibaya number jam ni sane bana oko dia asem si ye no ya anti number jam ni sana onam kuku ni ma ho bana oko bia asem no
see here. Yeah. Yes. Do we have physical national? A demon. A luminary free. Sentiment by. See, and that's what could be a consciano. See, you know, the beginnings and Namkuku Nasia. We actually say, sometime we are done here. Dear, seems to me call. The Pononia Bepa, a da from Kura, the Pocasia Pa. It's here, caught be an assembly. It's here. The Pon, not from Kura. Do you hear? Number of Mr. Nebana or caught the ASMC. Yeah, auntie. Number of Mr. or Namkuku in my Obana or caught the ASM. Yeah. Yes. Do we have physical national? A demon. A luminary free. Sentiment by. See, and that's what could be a consciano. See, you know, the beginnings and Namkuku Nasia. We actually say, sometime we are done here. Dear, seems to me call. The Pononia Bepa, a da from Kura, the Pocasia Pa. It's here, caught be an assembly. It's here. The Pon, not from Kura. Do you hear? Number of Mr. Nebana or caught the ASMC. Yeah, auntie. Number of Mr. or Namkuku in my Obana or caught the ASM. See here. Yeah. Yes. Do we have physical national? A demon. A luminary free. Sentiment by. See, and that's what could be a consciano. See, you know, the beginnings and Namkuku Nasia. We actually say, sometime we are done here. Dear, seems to me call. The Pononia Bepa, a da from Kura, the Pocasia Pa. It's here, caught be an assembly. It's here. The Pon, not from Kura. Do you hear? Number of Mr. Nebana or caught the ASMC. Yeah, auntie. Number of Mr. or Namkuku in my Obana or caught the ASM. See here. Yeah. Yes. Do we have physical national? A demon. A luminary free. Sentiment by. See, and that's what could be a consciano. See, you know, the beginnings and Namkuku Nasia. We actually say, sometime we are done here. Dear, seems to me call. The Pononia Bepa, a da from Kura, the Pocasia Pa. It's here, caught be an assembly. It's here. The
Upon enough from crown. Do I hear number young Mr. Nebana or court the RMC? Yeah, auntie, number of Jimmy Sana or Namku Kunima Obana or Kobe Asem. Yeah. Yes. Do I have physical commanders now? A demon. A luminary free. Sentiment in my body. And see, and I talk about ya. A consciano. A sea. The beginnings and Namku and Asia. We actually say, sometime we are going to dear, some see what me call. About crashing. Adansi food be so so as to say now minister na can one so can hold here myself as a journalist I cannot confirm mean to confirm but that is what we're hearing and yeah can say regional minister in pen for we bra for be put your moko no and emergency team of soldiers nadmo and say fire for near there do na they are there. If the identity of the minister is part of those I think so you all know. But Mbese rationally jump into conclusion say minister na kahon no free. For all you know, the dear team is going to bring you to an minister in emergency be into a small crop also make the name near there. Easy. Oh boy, yes. My sandy pictures about voice note line somewhere. Okay. Get the nipper for and then they back with the one or yes, I don't Me video in da. Me video about the Johnny Damin Yina, the financial side. Yeah, about crashing a war. Adansi food be probably so. So as to say. Now, minister, I can't one so can hold here. Myself as a journalist, I cannot confirm. Mean to confirm, but that is what we're hearing. And yeah, can say regional minister in pen for we bra for be put your moko no and emergency team of soldiers, nadmo, and say fire for near there. Do na they are there. If the identity of the minister is part of those I think so you all know. But Mbese rationally jump into conclusion say minister na kahon no free. For all you know, the dear team is going to bring you to an minister in emergency be into a small crop also make the name near there. Easy. Oh boy, yes. My sandy pictures about voice note line somewhere. Okay. Get the nipper for and then they back with the one or yes, I don't Me video in da. Me video about the Johnny Damin Yina, the financial side. Yeah, about crashing a war. Adansi food be probably so. So as to say. Na minister na People no nya bepa. Ada from kura. People kese pa. Nti ye ko bia na asem no. Isi ye. People na from kura. Do I hear number young Mr. Nebana or court the RMC? Yeah, auntie, number of Jimmy Sana.
Me video we no da. Me video about the Johnny Damu nyina ye dipa na ehye sa. Me video we no da. Me video about the Johnny Damu nyina ye dipa na ehye sa. Me video we no da. Me video about the Johnny Damu nyina ye dipa na ehye sa. Me video we no da. Me video about the Johnny Damu nyina ye dipa na ehye sa. Me video we no da. Me video about the Johnny Damu nyina ye dipa na ehye sa. Me video we no da. Me video about the Johnny Damu nyina ye dipa na ehye sa. Me video we no da. Me video about the Johnny Damu nyina ye dipa na ehye sa. Me video we no da. Me video about the Johnny Damu nyina ye dipa na ehye sa. Me video we no da. Me video about the Johnny Damu nyina ye dipa na ehye sa. Me video we no da. Me video about the Johnny Damu nyina ye dipa na ehye sa. Isi ane de metumi aka say nipa be trade here. Nipa be trade here. Ba ko ne de ohun say nipa ni. But o ma maka ne de. O ma maka ne ohun. O ma maka ne ohun. Ba ko ne de ohun say nipa ni. Na no kra no ne na nyina afoni ho. Aka ni say ni so na. Ne bu say ne na obo say. Oda ho. O ma maka ne de. Jana ye no ohun say o ye oba o, so ye be ma o. The name she. Kwa na neko. Na nya she entoto enya she.
enya chi tebecha mu na me yasho say bia ebona na asiniti wa hunu ekwan ana ode ko bo eduani mu a mass accident bi see who the color is very common na say white and black visa plane on kasa de nam say na bonashi tina na ofo ba ni pa for the hu o ma no ba ko pe na do say ni fo mu say nya ba ni mu say ana hu ni sa ana hu did you audio before number 3 before training the chem na me wa fu ebe chem o me from plane no na o form there nti akwa de mi wan say mete gran am say apprend there abofo nti mi jam de mi ye nyina say me kwa akọche be bia ade ne toy nti mi nam forest ni mu sa na me koy nti mi koy no so plane no aboho ahye enipa wo mu wo mu nyina so ayede ahye obi ani wa otimi survival kra o mu nyina ahye plane de ni nyina ahye kra ahye isi ane de metimi aka say nipa be 3 de nipa be 3 de ba ko ne de ohun ni say nipa ni but o ma ka ne de ohu o ma ka ne ohu o ma ka ne ohu ba ko ne de ohun ni say nipa ni na no kra no ne na nyina ampo ni ho aka ni say ni ko na ne bu ni say ne na obo say oda ho o ma ka ne de ejana ye no hu ni say o ye oba o so ye be ma o de na nya hwe kwa na na eko na nya hwe entoto enya hwe tebecha mu na me yasho say bia ebona na asiniti wa hunu ekwan ni ana ode ko bo eduani mu a mass accident bi see who the color is very common na say white and black visa plane on kasa de nam say na bonashi tina na ofo ba ni pa for the hu o ma no ba ko pe na do say ni fo mu say nya ba ni mu say ana hu ni sa ana hu did you audio before number 3 before training the chem na me wa fu ebe chem o me from plane no na o form there nti akwa de mi wan say mete gran am say apprend there abofo nti mi jam de mi ye nyina say me kwa akọche be bia ade ne toy nti mi nam forest ni mu sa na me koy nti mi koy no so plane no aboho ahye enipa wo mu nyina so ayede ahye obi ani wa otimi survival kra mu nyina ahye plane de ni nyina ahye kra ahye isi ane de metimi aka say nipa be 3 de nipa be 3 de ba ko ne de ohun say nipa ni but o ma ka ne de ohu o ma ka ne ohu o ma ka ne ohu ba ko ne de ohun say nipa ni na no kra no ne na nyina ampo ni ho aka ni say ni ko na ne bu ni say ne na obo say oda ho o ma ka ne de ejana ye no ohun say o ye oba o so ye be ma o de na nya hwe kwa na na eko na nya hwe entoto enya hwe tebecha mu na me yasho say bia ebona na asiniti wa hunu ekwan ni ana ode ko bo eduani mu a mass accident bi see who the color is very common na say white and black visa plane on kasa de nam say na bonashi tina na ofo ba ni pa for the hu o ma no ba ko pe na do say ni fo mu say nya ba ni mu say ana hu ni sa ana hu did you audio before number 3 before training the chem na me wa fu ebe chem o me from plane no na o form there nti akwa de mi wan say mete gran am say apprend there abofo nti mi jam de mi ye nyina say me kwa akọche be bia ade ne toy nti mi nam forest ni mu sa na me koy nti mi koy no so plane no aboho ahye enipa wo mu nyina so ayede ahye obi ani wa otimi survival kra o mu nyina ahye plane de ni nyina ahye kra ahye isi ane de metimi aka say nipa be 3 de nipa be 3 de
baako ne de ohu ne say ni pani but omo maka ne de ohu omo maka ne omo maka ne ohu baako ne de ohu ne say ni pani na no kura no ne na nyina mpo ni ho aka ni say ni so na bu ne say ne na obo say oda ho omo maka ne de ejana ye no ohu ne say o ye oba o so ye be ma o de na nya hwe kwa na neko na nya hwe entoto nya hwe tebecha mu na me yo sure say bia ebo na na asiniti wa hunu ekwan ni ana ode ko bo eduani mu a e mass accident bi si ye who the color is very common na say white and black visa play on kasa de na say na bonashi tina na ofo but ni for the who o ma no ba ko pe na do say ni for mu say nya ba ni mu say ana hu sa ana hu did you audio before number 3 before training the chem na me wa fu e be chem o ma from play no na o form there nti akwa de mi wan say mete gran am say I pray there abofo nti me jam de mi ye nyina say me kwa akọche da bi a ade ne toy nti me nam forest ni mu sa na me koy nti me koy no so play no aboho ahye enipa wo mu nyina so aye dai ahye obi ani wa otimi survival kra o mu nyina ahye play ni de ni nyina ahye kra ahye isi ane de metimi aka say nipa be 3 de nipa be 3 de baako ne de ohu ne say nipa ni but omo maka ne de omo maka ne omo maka ne ohu baako ne de ohu ne say nipa ni na no kra no ne na nyina ampo ni ho aka ni say ni so na bu ni say ne na obo say oda ho omo maka ne de ejana ye no ohu ne say o ye oba o so ye be ma o de na nya hwe kwa na neko na nya hwe entoto nya hwe tebecha mu na me yo sure say bia ebo na na asiniti wa hunu ekwan ni ana ode ko bo eduani mu a e mass accident bi si ye who the color is very common na say white and black visa play on kasa de na say na bonashi tina na ofo but ni for the who o ma no ba ko pe na do say ni for mu say nya ba ni mu say ana hu sa ana hu did you audio before number 3 before training the chem na me wa fu e be chem o ma from play no na o form there nti akwa de mi wan say mete gran am say I pray there abofo nti me jam de mi ye nyina say me kwa akọche da bi a ade ne toy nti me nam forest ni mu sa na me koy nti me koy no so play no aboho ahye enipa wo mu nyina so aye dai ahye obi ani wa otimi survival kra o mu nyina ahye play ni de ni nyina ahye kra ahye asubie isi ane de metimi aka say nipa be 3 de nipa be 3 de baako ne de ohu ne say nipa ni but omo maka ne de omo maka ne omo maka ne ohu baako ne de ohu ne say nipa ni na no kra no ne na nyina ampo ni ho aka ni say ni so na bu ni say ne na obo say oda ho omo maka ne de ejana ye no ohu ne say o ye oba o so ye be ma o de na nya hwe kwa na neko na nya hwe entoto nya hwe tebecha mu na me yo sure say bia ebo na na asiniti wa hunu ekwan ni ana ode ko bo eduani mu a e mass accident bi si ye who the color is very common na say white and black visa play on kasa de na say na bonashi tina na ofo but ni for the who o ma no ba ko pe na do say ni for mu say nya ba ni mu say ana hu sa ana hu did you audio before number 3 before training the chem na me wa fu e be chem o ma from play no na o form there
nti ya kwa de mi wan say mete guran ti mete guran am say apren dey abofo nti mi jam de mi ye nyina say me kwa akọche be bia ade ne toy nti mi nam forest ni mu saa na me koy nti mi koy no so play no aboho ahye enipa wo mu onwo wo mu nyina so aye dey ahye obi ani wa otimi so ba go kra o mu nyina ahye play ni de ni nyina ahye kra ahye isi ane de metimi aka say nipa be trade nipa be trade ba ko ne de ohun ni say nipa ni but o ma ka ne de ohu o ma ka ne ohu o ma ka ne ohu ba ko ne de ohun ni say nipa ni na no kra no ne na nyina ampo ni ho aka ni say ni ko na ne bu ni say ne na obo say oda ho o ma ka ne de ejana ye no ohun ni say o ye oba o so ye be ma o de na nya hwe kwa na na eko na nya hwe entoto enya hwe tebe chemu na me ya sure say bia ebo na na asiniti we hunu ekwan ni ana ode ko bo eduani mu a e ma accident bi si ye Who the color is very common. na say white and black visa Play on casa de nam send a boleshi. tina na ofo But you for the who o ma no ba ko pe na do say ni for mu say ba ni mu say ana hu sa ana hu did you audio bofo nyamba tre bofo training the chem na me wa fu ebe chem o ma from play no na wa form de nti akwa de mi wan say mete guran ti mete guran am say apren de abofo nti mi jam de mi ye nyina say me kwa akọche be bia ade ne toy nti mi nam forest ni mu saa na me koy nti mi koy no so play no aboho we ebusuafo nti amanebo no na akọhwe no Dr. Frank Amakohene akopie mu ewo forest ho ana ba bia atoren chem no esiye no ani asomfo ene bambofo akopie mu ho no mo aka se akọhwe sɛdeɛ esiye ɛwɔ ɛhɔnom na yɛnya ne nteɛ ɛsɛ okopie mu ɛwɔ ɔpanyini baako ɔno so ka mo Dr. Samuel Sapon ne fie ɛwɔ Kumasi a ɛgya dam ne yere de sɛ de ne nsuru mu ate paa ɛnyɛ asɛmketo akora yɛkɔ hɔ so na yɛkɔ akɔhwɛ sɛdeɛ ɛhɔ so ama ne bɔ no esi ɛte kame ho na yɛnkɔ Asante Mantemu NDC National Vice Chairman ne fie Ninko hwede ekososo we na na make ho asem
Say ɔse we are den afum wakra obi me kwa bawo na ya bafia be ka che nipa na wokra no ne say enipa ya wokra wo no pa ya wo koya yesu wa free na ni mu wa ya che wa free mu a ma me yesi gya wo wahye wantumi kura nkwanko du nti ehu ni mu ehu de ba bia de ni mu nyina den afa kwaku say ye kase ye tena wo na de bia ya bobo sa ensem bia tisisin ya 7 preduasa ye betena se da agemere ne nyina na 7 preduasa mre no kokwa areho papa me se wa ebi nto woda fa wonan ko se wo mpa boa wo muhye musisi yi ne hwe muhye a wo wom de wokoba de 7 preduasa aduane ba pono so no wonno ne ya frem aka kire mu se wa yira wa firi wiase wa hye eye wo na to wo adwene ho kwaku sen na busua ne befa no sen na onipa oben wo wadamfo wo nuam kora wo no mu firi yafunu kora sen na mbesi ariate ye de ye bom pa se bra ba ku benya baabi agina da achi o ne ye nsoso abusua ani ma yeden abanyam enu ni kwaku enu ni kwaku kramo dak na de bia o se abasa abusua nyina ye momo yakọ de mu odene sabi nkofu fiem yakọ de mu odene kwaku arewo me say sa ento wa na ohun nipa ni asem wi ma ye kan ya hon obetena fie na pren kura ye den mume ye nya ni sukura ija ahim obi a wokode aduane ba fie ye boni din asebia na wutimi boni din kura de koto ade firi ade a ye nya ohwe se nipa no da sori bo wani ye se wa firi life moko enye obi bibi ni obi o obi bibi ne de waye ni enipa wafa o maka na busua wo se ne de a wo hwe o mo wonchen enkola asem impredua so ma wie school no de wo se da bi as a NDC national vice chairman ma memwa enkola we mu enkora bi asem impredua sa na o mu ni bi enyanka nwisi bi ana nkode ne sika bi ada ne da nyina ne susu bi a otoma sa nkrofo no ene sa ne ma ne nyina to ayede etwa awe ho papa nanso kwaku be kan sen o twene sen ya sen na wo twene enya ba wie wo cry o mama meduru enti we chire o se bi impred yasa yese enkwa ene pani wote ase a na wo nkwa wo ade nyina bibia bi wo nkwa wo betima dai enya enka papa yi nko bepe abusuafo kora bepe senke bo be yale adaho na omani ayedai ehunu se ye papa yi wo yale ye na oma brain ho kakra sine se obekra mo ne be da so be to nsari di obekra mo e kwa ba mo de ani gie mo nim se no nsi abo agam kwa ko bie gate mo te pepepepe adada wo ye den wo ba mo bie gate aye ka kire mo se mo papa na wo kra no wa hye plane wa hye pasa na obi kwa na be ka nko betwen amanyina dwo na onye be bidi wi ana se abefo ntentan so ko firi mu tum na ofon oba tan oba wadefo na ukrafo ana abaso wate de asi na be ho na da so wa hwe ya kwa nipa wo nchen betu ahwe de be ya wo no se nipa nyina wo nchen abetuma asen wo ho kwa na fom o ena fom enti woni ma wo mu school ana wo ko ne ba bi ketu obi ani agoro se me kwa aba omu nifne bi omu ofi omu di omu so ye nipa o sum no mo sum o man no ma hwere o mo nkwa yemfa ne sese de ye busuani bi kotu kwan ko bobra bi no ba ga na ba be wuni se de yare hu si ahwere nipa bi sa na busua bi so ahwere o ma de ye mpo Ghana yenso ya de ya hwere de efiri se juma wo kodu no kodi ama Ghana nyina nyine pa akonti no woko nanso enya aba ne sa vice president Akofio okay na what the kokobonsem na ya konsem akoma Alhaji Mumin Mohammed acting deputy national security coordinator wako nfi honum ya oni aben mo asonfo na ekọ honum na yenkonko twe sede ahososo amanebo esi ete ya ba ya de yira do mahene e de beba na fi press release ahodo adon kuma no so de aba na de asori so nti yenko na yenko hwe vice president in Sahwe no na yamma Professor Hali also here. I don't know if you
Yo, afei eba call era do mahene, ono so den nsem bi atodwa. Odim se empanimfo o mo hwe atenaye ensase na oduma ko ne mansem ode adom ye no. Efa bi fo wo hobby, ni sra hwe mu kwa ne bono mpanimfo ko tena ase kokasa ye no. Omo kodu onom simpi ko pipi mu onom galamsi soro onom ya no mo hwe so mbe ko galamsi. Ema do mahene bi yi nsem bi ehia nyina tutu mu be se galamsi ko so ha wi na ye se ni nsem si beberebe. Bra ba ko fro no ko na so ene ne kodi nkomo ne fofia nto atara dware aban no sei na so asi eni to no so na no ato asem kro na mu ebia wo ode ya konsem e ma adofo usua ene party menyina sei ni ba do ma hene dia tujwa na we dey SMS na break protocol in my national service. The national service is a way who bet you to send the paper as a match. BBS is price. You said the NT and never is room. By and can questions not lost. Obia, what you from so. Say BBS Ghana. Bridge the beat up. Now, say, young men, they could be to a ball. Let my year, that's a second party. Sadly, is to make Diana so. And found my position for ya, much as I in the back. And moon and the abbey. In the same way, you said, the phone swap, who said, it is a flag as you, I guess. And yet, then, national security minister, never did you. So for the breaker, you are very back. And that's Nasa and then got back on the Honorable Mohammed. In Myanmar, I said, Dr. Salasakon, I should have helicopter. Therefore, I created a medical system. I sorry, I am so. Effect crime. It's not as we go as on fast if you know in sea, which is a action. I was a for good you are the man so to drive. Oh, yeah, dear. Or said or tea and not tea or 9 tonight. Now so overcome be being tea. Then someone who showed the two jar. Oh, yeah, dear, Kwaku. A bunny say I will be our dear day. Okay. Don't mind him, why I did. I did. Kwaku me won't send me no we are sent 7 previous adjacent. In your my Ghana for. Now, so well better Masante, so you will any matter Masante, dear, only menya. Now, so Bunny singing in I am so my back, Nipadia Bako, when I'm back when in I am some minor, as 7 SC dear Kwaku, and no dear 7 previous. Sebi will be a Bibianco Papa and yet trade them a boy. Yet 2 way. Sedane den nyina sum dwensem se ne yeti anke yakan why den atum nanso ekoko fase bi e ba be ya asante so na trakora kwa chiame so dia kwaku yempene oye papa ye be dey ye beka oye de anya so e be dey ye baba beka we wa ya de wa che na adwin se pani wode ne de ababontin yesum na yesre busua so se de medical aka no die ni mu obeka se ma ba ne sa o eye se asi o man no mo som no me no me lunti na no mo nkwa akwa dasan mu we dachi bi ye de beka asem nanso so se de be ya ebi nsan kosi biem me hu ya nka se bi mpreduasa kwase adua yinti aso de emprelu ti yenhwe na we ya aba ne mfanya asuante na ne ma aka nyina yenso ano nanso so emwa yenso so a ye wa chira yenso so yesu anim de se ye besa ba be ye se bi de otwi hyen de ba be ye se de ye vice president ya ye woni so de hu se ye besa be ye san nkofo emu bibia no amoye hu okay Abujan for yes sorry so ye di adwene de chi e behwe so fra ye the press release is a hodo and an carter pija
free NPP any minority caucus na ka che no and I sorry so nti producer the beto so na ya boso tew e di amamo ye share say free minority caucus for Parliament of Ghana o mo de ka che ye pika na wo mo ka se mu no e no mo che se o manya anomanya ntiye as a chief of staff Omunyamfo Julius Debra e de ensembi tudwa enese military helicopter akonya akwanhia na womo eka bom e de yaw efri minority for no akachi anadum kuma na akachi eto enkrade mabusuya ya womo ho akadwa mu nyina ene Ghana fo nyina o say sabre yi womo no man nyina na ebom ensu sa nipa bebrebe nipa enwotwe ewoyi enyina afin so o chese said yesi ati asem no ede afa no o sere se yina yensu makoma pem na ensem a nam abe 20 times de womni di nim no yembo ni nyina entumu afi so o chese aban mo sonfo ya wo mo ewom mienu anami ensa no wo mo abesom Ghana emfa ho ne se o mo yedom kase efa o mo nyina eye nuanom ya o mo wo ma hye bi mo no mo a omo ehwema bibie koso titiro ni Dr. Eduodomane Boama ya obey defense minister no wose wo hwe tumu ache honhom ne nim dia no wo a na owo ni mugidie se obetumi ahwe aboa military adwuma no ene se fofia nto ata na odware abamo no enu nti no woto yaw ensem anarechensem condolences and support e the ama president John Obedi Mahama ene nimpenimfo nyina ewo yawa wo mo ate titi oni MDC menyina afei adehye ya omo anya ate oye nei wabusua wo twin nyina mu no osese yakopon enka wo mo enyina eho ya hwere ye kunu base ya hwere ye ba ye wofa ana citizen Ghana ni mapa ya oboa ama amanyosem nam so Ghana mpuntu aba ya hwere wo mo ewo kwan mu nenso so mama nyina yenkamom na yemmoa armed forces adwuma no na yemmo Ghana ho ban ewo sabre ya bambo ho nsem entumi enkoyie ewo mo ehyen ho na ede oye ne wei aba no na osenya kopon se omom baby pa entna kopem si nyina ebesan ehia ebiem Osahene Alexander Afenyomake ena ede nsemi etuja kuma banu dani leader na Malaysia de wie no ena NPP ko ni nyina wo so de wo de eto so na we from headquarters on Kran ena eba ye were Justin Frimpong Kudua General Secretary ono na de ka tei epidwa wa MPP fo nyina anemu no say MPP fo no ati arehosem ya efiri Obuasi aba wo mo akache na nipa wo twi wo mewo yi eya de a eye pa ya yempesi be hu biem afei wo mo de arehosem arechechere ensem ema abusua no ensem bie ni ho no mo a ebetumi acheche wo mo re ewo sa ebrewe mu ne mo de Yankopon ena ema wo mo de cheche wo nom ere ewo sa bredin sei emu afei wo mo efre se ye hwehwe mu fenchem emfa oye ne ya esi ye hu na ye hu ade property nam so a ede sa akwanhia no ebaye na nam so na ma yenya accountability papa and let's just say attention ede ama woni a onam oye ne so ahwere wonom enkwa o se sabre ya nyina ye warehu mu a yesu no o se Ghana fo nyina se nyina yenkamom yemfo do empaibo ene tumu ache emmo musua yi na yencheche omure na umuntumi enkro omode hye yachi o se Yankopon fo nipa wotwe nyina kra ensie kopem da nyina yebesan ehye mu bi Justin Kudua Frimpong okumkom trotro yi edema MPP amaliko nebusia na nusia aboyidie ha ene de bisi be don hwiri mi ntemi die eye Obuasi Ministry of Lands and Natural Resources so mudwumedi na komukwa akodi omukwa lanche mining scheme ya fofia nto ata no dware abamo akwanhie ye kwakosi military helicopter
Z9 and Sabri akɔhwedue mu ɛwɔ adanse akrofom mensim asantemantam mu anɔchukrum bofridu forest ɛhɔ ɛna rebosim yi ekosi ya enipa wɔtwe obia anka agi shimpo a wɔn ati nananom no de besi achi bia so yɛde bɛbrɛ mu in social media handles no so de besi bia no beto so honom bia na saa brɛ 2020 ne mo nkasa enti koro yɛn men free hɔ de besi bia de beto so honom na motumi ahwe bi ɛwɔ hɔ TikTok titiru ɛna to ayi hɔ yie pa ko bi sa de bɛ channel TikTok pa de ɛhɔ ne hɔ ɛyɛ ADUMASA TV and ADUMASA media ɛhɔ na bɛ TikTok Facebook ɛyɛ ADUMASA online ɛna YouTube nso ɛyɛ ADUMASA TV ɛyɛ patronize oyi karibi tesama yɛ ɛna ma yɛ hoden di ne pedu no kagire mo de ma yɛ rebi bɛ transna boost immune system ne gyina brand na etumi nso so ɛde abrew saa nso so ɛna acoustic kutohye ntade wie dia na kani esi so yerem yi ɛno nso so ɛyɛ top solo electricals wɔn ɛna so yɛ san yɛ bi yɛn kɔbɛn mu agu wɔnom sɛ wo apɛso ne edi dwa bia nso so bra afei nso so ADUMASA multimedia yɛtwa yi wedding program bia wo yɛ bia ba bitwa kama dia maw afei nso so wo de wuja wa ye kora e ba betwa e di amount bibia we ofie bia no wa dan se dia wudi manesa wo nyezi kana be so di manesa hu de ode ya e ba betwa obo ba fa yen na yen plan bibi ma na yen metwa e fa nyi usika ne bi na yen ni e bi ntum nya kama e fa ma pictures papa party eno ane ADUMASA multimedia ye ADUMASA ofaso kokoben e wo Asante Mante e ma mumo eno tia enya